macam kan tak nak ajar tuan-tuan kan. Tapi biasa perempuan ni dia je selalu betul kan. Sebab nombor 2 ni kita tengah berpuasa kan. Bila kita berpuasa, kita bawa e-hailing ni kadang-kadang 8 jam, kadang-kadang 10 jam, 12 jam pun pernah. So kita nak sustainkan kita punya energi tu, kita tengoklah tuan-tuan kan. Tapi bila jadi kejadian macam tu,